gost. Branko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Ad Libitum. Drago nam je da uživo nastupate ovom prilikom. Da kažemo nešto, prije svega vi ste studirali džez na Akademiji u Amsterdamu i izvorno grupa je nastala tamo. Jeste, ja sam studirao u Amsterdamu, grupa je nastala tamo tokom mojih studija. Činili su je moji kolege studenti, jedan Izraelac i jedan Holanđanin. I inače, konzilium nosi naziv zbog toga što je najviše smo vremena proveli pričajući o samim kompozicijama zbog kompleksnosti nekih delova i onda se postavilo pitanje pa je li ovo muzički bend ili konzilium, neki doktorski, tako da je ostalo to. Ima i danas naših muzičara sa naših prostora koji tamo studiraju. Da, ima nekoliko mladih muzičara. Akademija je specifična, dolaze ljudi iz celog sveta, što je jako dobro, što je jako važno u stvari. I tu najviše možete da naučite jedni od drugih. Ko su bili vaši prvi instruktori, profesori kada je gitara u pitanju? Pa moji prvi instruktori, pa da vam kažem, ja sam inače iz Ljubovije, to je jedan mali grad. Ja sam tamo počeo da sviram u kulturno-umetničkom društvu Azbukovice. I neki lokalni muzičari iz Ljubovije i iz tog kulturno-umetničkog društva. A inače izdvojio bih Radomira Mihajlovića Točka, koji, eto, volim da kažem da je moj učitelj, pošto ga jako cenim kao muzičara i kao čoveka i kao umetnika. Jedan od, pošto zaista sam imao puno učitelja i puno profesora i tako. Branko, ko su danas članovi konzilijuma posle onog prvog sastava iz Amsterdama? Vidimo da su to sve kvalitetni i veoma angažovani muzičari. Istina. Danas su članovi moji prijatelji i kolege. Počet ću od bubnjara, bubnjar Marko Kuzmanović, perkusija Relja Svilar, bas gitara Miroslav Tovirac, klavir Dušan Janković i truba Miloš Nikolić. A da li pripremate novi album i nove kompozicije? Da, pripremamo novi album i nove kompozicije. Možete nas čuti u Kulturnom centru grada 24. februara u 10 časova, ulica Braće Krsmanović broj 4. Tamo možete čuti neke od novih kompozicija. To će biti koncert ili onako klubski nastup? Više kao klubska svirka, da, ali polukoncertnog karaktera. 22 uveče, ali tako? 24. februara. Hvala, Branko. Hvala vama.